Boris Ujić, Open 21-21, Master 45-49. Odlično ste rekao. Sad pokaži tu 25 cm, znači odi do ruba, do ruba, 0, tako, stavi 0 ovdje, još malo ga nategni na rub. Tako. Odlično. I sad legni na pod, onako što smo napravili na početku. Skroz do zida, ramena nisko. Evo ga, Zujić. Prva liga. Možeš se ustati. Krećemo sa wall walkom. Ja ću pokrenuti obje štoperice. Ja sam pokrenuo. Molim? Ti snimaj, pa ćemo na kraju s tvojim mobitelom isto snimiti standarde. Ne, Zujiću pao je tvoj. Jesmo razbili šta? Nije razbijeno. Ako je, dobar koz. Da, to svakako. Plemenito. Ok, meni je sve naštimano. Snima. Ok, ja ću uključiti obje štoperice. Neću prejak glasno musu da na njemu ne izbije sam se pojača malo na... Krećemo s jednim ovom, suci budite koncentrirani, molim vas. Podržite ekipu. Pripremi, znači krećete sad da ležite na podu, dirate prstićima liniju. 10 sekundi do starta. Čekaj Zujiću, čekaj. Kreni Zujiću sad. Ajmo. Tako, 10 undersa. Nemoj žuri, to je malo naprijed. Ok, vidi ovo, Zujiću, kako ćeš tu prema meni, ajmo 3 ova. Tako. Ok, digni se na koljena, pusti ruke, nemoj, digni se na koljena, pusti ruke, tako. Ne, još, ništa, treći. Idemo sada. Lijepo brzo, takni. Ruke, bravo, Zujiću. Tehnički savršeno. Tako, 30 undersa, onih 2 koraka iza okreni se prema meni kad skačeš. Točno tu, tako. Osam, 9, dobar. Bravo. 5 sekundi pauze i idemo napraviti sada 2 po pauzu. Ideš šesticu. Bravo Zujiću! Idemo dvojka, 2 komada. Odličan. Jedan, odmah drugi. Tako je, to je to. Pauza, šeći, digli se na noge i čilaj. Samo ne biti bankara, biti kratka. Kako je stanje? Ajmo sad jedan po jedan. Može. 3, dobro na podlju, na ova pozicija, među ova pozicija. 3, 2, 1. Odlično, tehnički, odlično. Bravo. Biti ta pozicija, tako se pođemo. Još 2. Bravo ljudi! Idemo. Odlično. 5. Ajmo. Fenomenalno brzo Zujiću, fenomenalno, 6. Tako. 10 sekundi pauze, pa 30, pa odmah pa 30.
Samo polako, ljudi. Hvala, ajde, 31. 5 sekundi pauze. Kako stanje? Pomalo, budi u kadru. Za 7 sekundi krećeš. 3, 2, 1, idemo, 30 komada. Už 2. Pomalo, ne može. Dobar. 15 sekundi pauze. Isto ćemo napraviti 2 i onda sve jedinice, može? Tri, 2, 1, idemo. Bravo, Zujiću. Pazi da ne zapinješ. 1, još 1. Nemoj zapinjati. Odličan. 2 na noge i odmori. To su 2 od 9. Jako dobro, Zujiću, jako dobro. Duži odmori sad, odmori. 3, 2, 1, idemo. Odmor, 3 od 9. Još 10. Bravo, Tore! Idemo. Jako dobro, tehnički, fenomenalno. 49. Hajde da ti noge ne nagazi dvije ruke. Kako stanje? Još uvijek nije zamor. Ajde, sekundi. Kreni. Bravo. 5 od 9, bravo. Pa se što još nije na škola. Ajmo ekipa! Bravo. 6 od 9. Tako. Tako, s ove ruke i onda se spusti. Pet sekundi. Idemo. Sedma od 9. Znaš što je 7 od 9? Pomalo. 5 sekundi, idemo. 8 od 9, bravo. Zadnji činu sjetiš muška napraviti, jer zadnji. Nema veze o tom, dobro izgledaš. Bravo, Zujiću! Odlično. Fenomenalno. U 15 sekundi, ja bih isti to umio 30, kako se mi staviš. Isto još biti na pola. Evo ovako, prvih 30. Lijepo, mekano. Može. Na pola smo. 10. Dvaj. Bravo. Bravo, Antonio! Ajmo Ivana! Idemo Zujiću, 30. Devetnaest.
Ej, timing je nevjerojatan, ej. Fenomenalno. Samo 30. Pripremi se na vijeću. 3, 2, 1, 30 komada. Mekano. Petnaest, 16, 20. Bravo! Opa! Sad neću raditi dvojku, nego ću ono krenuti s jedinicama. Sad će postati teško. Molim? Sad će biti teško. Kad si spreman, napravi jedan. Genijalno, jedan. Tresi ruku, tako. Bravo, Zajče. 2, odlično. Bravo, ljudi! Tri. Odmaraj se duže, nemoj dozvoliti da ste na mene da veseli, pa ti nek 15 komada. Odmaraj se duže. Radi zadnji 15 nek, sada. 5. Da ti imaš puno vremena. 4,5 minute, imamo 3 komada. Bravo, Zelić. 4, fenomenalno. Sad polako, dobro birajte kad ćete ići na zid, nemojte žuriti. Bravo, petica. Odličan tajming, Zujić, imamo još 4 minute, fenomenalno. Tek kad znaš da ga imaš odi, ne prije. Bravo. To je 6. Je 6, je? Samo ne žuri, samo ne žuri. Malo, još dugo, 3,5 minute nije kratko. Idemo. Bravo. 7. Fenomenalno. Idemo. Ma svaka čast. Odlično. 8. Jesi na granici, si dobar? Dobar. 8 si dobar, još minuti. Nemoj ići play out. Evo 8 radnja, to je fenomenalno. Idemo. Bravo, Zujiću, bravo. 9. Ajmo, Otone. Bravo, 10. Još samo 5 komada. Ajmo, Ivana. 15. Da, još 5 komada. Nema 12-ica. Tako. To nam je 11. Dobar. Pazi s tom nogom da ne spustiš prije vremena. Bravo. Nemoj mijenjati plan, odmaraj se isto. Nemoj mijenjati plan. Nemoj se odmarati dobro. Još samo 3. Treba smanjiti pauzu, a nemoj mijenjati plan. Bravo. Fenomenalno. Tako, lijepo. Nemoj mijenjati
Genijalno. Ruke. Bravo, 14. Odmori se na koljenima, odmori se koljena, da ne bi mijenjati plan. Sad, čim možeš taj zadnji napraviti. Ajmo. Čvrsto sada, daj sve od sebe da budeš stabilan. Bravo. Ajmo nazad, ruke. Bravo. Još jedna minuta. Bijača. Imaš 45 sekundi, stisni i nemoj stati. Ajmo. E sad možeš poginuti od napora. Ajmo. Ajmo Zujiću. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. 20, 40 sekundi do kraja. 30. Pol minute, 40. 50, bravo, do kraja ideš, ne gledaj sad. Imaš još 15 sekundi. Ajmo još 20 komada, ajmo. Još 10 sekundi, ne gledaj sad. Mene gledaj. Samo radi. 5, 4, 3, 2, 1. Gotovo. Jebote Zujiću. Svaka čast. Imaš ideju koliko je bila Andersa? On sad. Da, ukupno. Jedno 70-80, nam? 70 nešto. E ti bilo lijepo? Ovo na kraju se ima. E ti bilo lijepo? Predivno. A ne mi pričaš sad samo. Svak, ti si lud, stari moj. Dobio si Tonija. Ne, ti si manji od njega, manji ću. Ej, samo malo, ne diraj ništa.